Počela je da igra tenis sa 4 godine kao i Novak Đoković, 2 godine ranije od Monike Seleš. Beograđanka Nina Pešić rođena je 3. oktobra 2013. godine, 4 decenije posle pomenute teniske zvezde iz Novog Sada. Prvih pola godine trenira je otac Dejan, posle prelazi u teniski klub Partizan kod čuvene Zagorke Aleksandrić. Tetka Zaga, legendarni jugoslovenski i srpski trener, poznata i priznata po sistemu školovanja i stvaranja igrača, između ostalih asova i Novaka Đokovića, prepoznaje u Nini novi svetski biser bivšeg belog sporta. Stavlja je već posle mjesec dana treniranja u naprednu grupu teniske škole po brzini, snazi, izdržljivosti, okretnosti i spretnosti. Na teniskim terenima je Nina koncentrisana, strpljiva, zainteresovana, živahna, sigurna, oštroumna, istrajna, strastvena ali staložena, sa velikim samopouzdanjem. Pešićeva je na treninzima uporna, marljiva, odgovorna, kooperativna za saradnju sa trenerom. Van njih je za svoje godine Nina Pešić izuzetno zrela, pametna i elokventna osoba. U komunikaciji vesela i ljubazna, poštena i zahvalna, društvena, iskrena kao i sva deca, optimista, pedantna i sa dobrim ukusom i širokim interesovanjima i izvan sporta. Nina Pešić u prvom sportskom intervjuu koji je dala za televiziju opštine Kovačica na terenima teniskog kluba Kovačica govori kako i kada je počela da igra tenis. Kad sam napunila 4 godine, tata mi je kupio reket i onda sam u dvorištu sa njim počela da igram. A posle toga tata me je doveo na teniski klub Partizan kod najboljeg trenera tetka Zage. A zašto voli da trenira tenis? Zato što je to jako zdravo i jednog dana želim da postanem svetska šampionka i da pobedim najveće turnire. Koji turnir bi najviše volela da osvoji Nina Pešić? Najviše bih volela Wimbledon. A zašto upravo Wimbledon? Zato što je najveći na svetu. Mala velika zvezda kazuje i koje udarce najviše voli u tenisu. Backhand i forehand, zato što sa njima pobeđujem moje protivnike, kao što sam na teniskom kampu pobedila devojčice koje imaju 8 godina i dečake koji imaju 9. A koji su omiljeni teniseri Nine Pešić? Od muškaraca mi je Novak Đoković, zato što je on najbolji teniser i zato što je on počeo isto gde sam ja počela da treniram u teniskom klubu Partizanu. A od žena mi je Marija Šarapova, zato što je ona najbolja tenisarka i najlepša od svih drugih tenisarka. I ja bih isto htjela jednog dana kad porasnu da budem isto tako lijepa kao ona. Govori već 2, a uči još 2 svetska jezika. Već sam dobro naučila srpski i ruski i sad učim engleski i francuski. Nina je svestrana, odgovara i na pitanje čime se još bavi osim tenisa. Bavim se još i plivanjem, to je jako zabavno, a bavim se još i jahanjem, isto je to jako zabavno. Imam svog omiljenog konja koji se zove Dafni. A bavim se još i pevanjem i pevam još u crkvenom horu Rasko i svake nedelje pevam na liturgijama, a ponekad na priredbama. Najvatreniji navijač joj je 4 godine mlađi brat Sergej Njegoš. Od samog početka bavljenja tenisom podršku ima od majke Irine, rođene u Rusiji, i oca Dejana, rođenog u Crnoj Gori. O tome kako su roditelji Ninu usmerili upravo na tenis, priča tata Dejan. Supruga i ja nama je cilj bio da se bavi sportom i već od 2. godine tako usmeravali smo je na razne aktivnosti. Bila je to atletika za najmlađe klince, pa kasnije karate, plivanje i mnoge i druge aktivnosti, psihofizičke aktivnosti, jer nam je cilj bio da stekne neke radne navike koje će joj dalje pomoći u životu i da ne sedi ispred televizora ili ispred kompjutera. Kasnije kada smo videli, kada je uzela reket u ruke, videli smo da joj se to sviđa. Mislim, njoj se sve sviđa, ali kad smo videli da joj tenis ide dobro, odlučili smo da ipak ostavimo samo jedan sport, jer nemoguće to fizički i novčano sve ispratiti. Međutim, ona je insistirala da ipak ne odustaje od jahanja i od plivanja, pa
pa smo tako napravili neki kompromis. Jednom nedeljno ide na jahanje, na plivanje, a 4-5 puta nedeljno na tenis. Iz sve bogatijeg pevačkog opusa Nina Pešić peva za radio televiziju opštine Kovačica jednu od svojih najomiljenijih pesama Ovo je Srbija. Znaš li odakle si, sine? Pogledaj planine sive. Zejtin lukom cveće procvalo, šumadijom sunce zasjalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika iz slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika iz slavnog vremena.